Tole rundo bomo pa malo sejali. Tule imamo nasejavnico za direktno setev. To se pravi, ne rabiš pred obdelave, v bistvu nasuješ not seme, pa greš ali travo dosejavati, če slab rase, ali greš kuj požit, kakšen ozelenitev ali pa kaj takega se not ponavadi vrže. Je bolj ekonomično, v enem šusu vse narediš. Tule zadnji imamo rt, agrisider, irska zadeva, 3-metrska, 24 ima sejalnih enot, pa diskov. Seje se vse v bistvu lahko zelo kar klasična sejavnica tudi poseje, so pa baje tudi že koruzo sejali. Ampak pojmo mi te prvo pogled, kako je to sploh sestavljeno, kako to sploh dela. Zadeva tako funkcionira. Tlele je tale kanister, zabojnik za seme, trenutno je 400 litrsk, opcija je tudi 1000 litrskega gor dati. Recimo za kakšne žita, ki je te ima več mase, pa več kilaže po hektar, je bolj priporočljiv ampak za kakšne trave je pa že tudi tale dosti velik. Spodaj pa tale sistem, ki je tudi nastavljiv, bomo malo pokazali, odvisen od semena, odvisen kva se seje, koliko kil bi moral na hektar, je tamle mehanizem, ki se štela. Tlele pa vetrnica. Ta vetrnica laufa hidravlično, zato da ima dosti moči, ker na štrom, na električni niso dosti hitre, niso dosti močne, laufa prek hidravlike. To pa zato, da poriva oziroma piha seme naprej po tistih cevkah tasivah na diske dol. Tudi tale je nastavljiva, tamle sledi tudi obratomer in za kakšne trave, ki so lažji, je dosti recimo cirka 2000 obratov, danes bomo ajdo sejali, bomo imeli nastavljen tam cirka 3000 obratov na minuto, tlele je barometer. Pa s traktorja se pa štela pretok olja, koliko hitro vetrnica vrti. Tlele je tak specialen hidromotor, da je pri majhnemu pretoku olja dosti obratov dobi, da se pa traktor nagreje oziroma olje v traktorja. Lahko še povem, da je sejavnica v glavnem čisto mehanska, brez kakšnega štroma, razen tistega senzorja, ki meri obrate. V glavnem, seme to se pravi gre tlele dol, pa čez tiste nastavitve naprej v tale razdaljivec. Tle je tudi za poudariti, da je prozoren, zato da vidiš, a seme leti, a ne leti. V glavnem se čezen ga vidi. Diska so 5 mm, močno ojačan, tlele pa tudi neki ima karbonske ene ploščice gor proti obrabi. So pa tele diski pod enim pravim kotam zamaknjeni, zato da zemljo odpre, seme not pade, pa gre pa naprej na valar, da to dol potlači, pa da zapre, da fez rase. Ker ponavadi pri tistih klasičnih krožnih branah, ker to ni resmo krožna brana. Zemlja ponavadi malo zbrska, malo jo premeče, pa tiste, ki imajo APV sejavnice, pa te zadeve gor, pa je velikrat seme tudi ostanemo bolj na vrh, oziroma ni rečen, da se je dobro prijel. Tlele pa pač res se prime z zemljo in naj bi to rasel. Ni kakšnih posebnih nastavitev tlele v bistvu, gre pa v globino do 6 cm. Diski so postavljeni v dveh vrstah, se tlele vidi. Tudi je vsaka enota posebej vzmetena, zato da ima tiste rukarje pa to pobira. Spredaj je opremljena tudi s hidravlično nastavitvijo tele brane. To je pa mišljen, če imaš bolj neobdelan teren, da s tem ležimo za brsk ali pa za kakšne plavile širokolisnate, da jih unič. To je po potrebi. Pač je na hidravliko, tamle not je cilinder, da to štelaš. Ali je luft, ali je dol, ali je bolj močno nastavljen, ali manj. Še ena takale brana je tudi zadaj, tista je sicer mehansko nastavljiva na prečko, ima kar močne špice, mislim, da so 10. Samo delovno globino ali pa višino se pa štela s telem cilindrom. Tale sejavnica je narejena majčkeno drugače, v 3 elementah je. Pojdimo pogledat. Tale sistem je v 3 sekcijah. To je pa lih zato, da se bolj terenu prilagaja. To se pravi, da če imaš razgiban teren, da je ena enota višji, ena nižji, se v teleh cilindrah 3 pretaka olje in se pa enakomerno prilagaja. S telem cilindrom se pa v bistvu štela, tako kot sem prej rekel, delovno višino. Če ti našponeš tele dol, da gre brana bolj not, gre val bolj gor in brana bolj not zleze. Ne vem, a sem logično povedal, a ne. Tale val zadaj je pa zato, da pa se ima mečkam potlač not, da se fajn prime. Pa imaš pa tlele fajn štenge, da greš do nasipence, pokru, se ga tlele odloži, imajo fajn prostor, da se to ne zgabi. Tole je pa posoda za kalibracijo. Sama sejavnica je težka, tono 800, je pa tudi več izvedb. Tale 3-metrska, obstaja tudi 4-metrska, 6-metrska, opcija je tudi vožena izvedba. Ampak danes imamo tole tle, ki mora biti najbolj primerna za tele naše konce. Spredaj imamo pa Johna 6-930, tako da ta prava patar, da bo fajn ruhnil. 100 konov, no, je približno potrebnih, da to lažene. V glavnem tle je tabela, ki se je nastavil, koliko kil na hektar bo sejal. Mi bomo danes sejali, to se pravi ajdo, 70 kil na hektar. No in pogledamo pa za seme, to se pravi tle je tabela, 69 kil, oziroma 70 smo rekli, je treba skalo nastaviti na 20. To je pa tle spodaj poj. Tale cel sistem sejanja je v bistvu od Kvernelanda, no. To se pravi preizkušena zadeva, simpel zadeva. Jaz sem dele na 45 nastavljen, zdaj se pa nastavil, ki smo gor pogledali, na 20. In se vidi, da se tale loputa zapira, zato da manj semena odpade. Evo, tlele ima še malo, takole. 20,
pa se bo v bistvu sam pusti. Zdaj ima sicer vse odprt, zato da se vidi, drugače pa prije še ta cel gor. Pol pa še opcija za kakšne mikrosemena, za ta male semena, ki so lahke, take zadeve, ali kakšna trava, ribca. Je pa opcija, da pa tele lopute v bistvu, da zapreš volumen telih loput. Takole. To je pa za ta male semena, za majhno kilažo po hektare. Sam še ena nastavitev, kar je možnost pri tel sejavnici, pa tamle zobnik. To se pravi, dve brzine ima, ali se hitro vrti, ali pa počas. Ker se ga pa samo ven pomakne in gre še enkrat hitri. Ampak to zaenkrat ne rabimo, tako da bomo pustili tako, kot je. In v bistvu sejavnica je naštelana. Kile imamo, to se pravi 70 kil na hektar, smo tamle gor pogledali, tlele sem to knot na vrtu, tegale se v bistvu zapre, tale rol se gor natakne, pa se pa seme odnosuje, pa še skalibrira. Evo, tako da zgleda, si me vdajde, ko moš nadala z, tako rečen, za ozelenitev posijat požit. No in zdaj je tamle majster loput odprl, v glavnem on je prav iz Irske, iz tele firme Rt, Denis mu ime, če sem se prav spomnil, so pa še on kakšno besedo povedal. V glavnem zdaj se dela kalibracijo, na tabeli je napisan, koliko obratov je treba zavrtiti, narediti in tamle po števcu mislim, da mora 50 obratov narediti. Pa se pa to zvaga, pa če te pravo kilažo kaže oziroma te pravo težo, je to to. Če pa kaj fali ali je preveč ali premanj, je pa treba pa imati tisto loputo zapreti ali pa odpreti. 5-4. To je 5-4. Ja. To se pravi, da je to povagal. On je not skipal zato, da se še tale posoda povaga, da se odšteje, pa da vidimo, koliko je tiste neto mase. 44. V glavnem zdaj je premalo naštelanje, treba še odpreti. 250. Yeah, this is 40 kilos. A few moments later. Evo, da je prav zračunan, prav je ven letel. Zapremo, gremo na pole. 5 minutes later. Smo že na parcel, tle na strniš oziroma na požet pšenic. V glavnem dele se je štela še višina oziroma delovna globina. Tamle Jurc malo gleda, če je vse v redu, kakšna zemlja, malo proučuje. To se pravi, brana je našponal dol, val se vidi, kar dosto lov. S tem gre pa brana oziroma sejavnica globi. In se tudi vidi, kakšne zareze zadnji deva. Veš, koliko to odreže. How deep are we working? How many centimeters? 1 centimeter. 1 centimeter, okay. Yeah, that's normal, yeah. The center of disc is here, Yeah? and you can see our coulter is here. Aha. So if we look, the disc maybe 2 centimeter deeper than where seed is being placed. Disk gre sicer globlej, ampak seme pa majhen višji pade, pa nekako pa da se to fajn ukorenin. And this roller make a pressure and better rooting. Yes, sometimes we advise to roll after, sometimes no. Depend on soil condition and what job it is making. So harder the soil is, more pressure must be in the discs. Yes. Valar je fiksen na šasi gora, ne, ker tudi vsa pocinkana, sem pozabil povedati. Pa se pa s tistem naštela globino, no, koliko je v bistvu teže na diskah oziroma koliko je na valarju, odvisno od zemlje. Ta koloj pa je povezan nazaj na tisle mehanizem, zato da seme spušča. Tam, ko se vrti okol, koliko greš hiter, koliko se ta vrti, hitri bo seme dajal. Evo ga, tala kopiran kolo, kako bi temu rekel, se pa po tleh pele, da brzino lovi. Je kar stručko, Irishman. Rad ima tudi pir. Evo, veterem so zavrtu. Kdo pa še enkrat probal glede, da višino vijel? Now I just look to Yeah. see. So here we have trench. Yeah, Okay. Here is seed. yeah. So this is good. What must be working speed? 8 to 14 kilometers per hour. Okay. Depends what field is like. Yeah. To se pravi, je rekel, da majhen je tak razgiban teren, od kolesnic pa od tega nekaj povožen. Tale ajda gre pa za podor, tako da je rekel, da je zato bo v redu. Smo pa pri Ravnikarjah, Matija Ravnikar, tlela v koment, tako da je verjetno kar on pelal. En pa zraven malo gledal, pa s tem Ircem se malo pogovarjal. Ravnikar, dala pa akcija, ima da John malo zapoje. Irishman is melting. Yes. Too hard. So this harrow, Yes. will you put it down? I will put down just to give soil a little flitter. Okay. It will, this weed grass will pull out Okay. and just give the soil a bit more cover. Songs about the salad. I miss old
cajta posijana, užit je narejen. Zdaj gremo pa še na travank pogledati, kako tam izgledal. Pojmo, posijavanje travanka. Malo imamo za predstaviti tele nastavitve, to da približno 10 kg na hektar, zato ker se gre za dosijavanje. Ali rekel, ali si na listek napišeš, ali pa kar gor na sod z eno flokijam, da takrat, ko daš not, da sam nastavite predstaviš, če imaš že prej pomerjen. Morbiti tle se izpostaviti, da je sijavnica dosti univerzalna, to se pravi, lahko greš po obdelanemu terenu ali pa po neobdelanemu, kot smo kazali. Pa za vse vrste semen, Irc je rekel, da se da tudi koruzozno sijati, v glavnem, vse gre skozi, baje. My Irishman, is everything okay? Very good. Brilliant country, brilliant people, but very hot for Irishmen. I like ice cream melting. Ja, tle v Sloveniji dela je vročega, se jaz tudi kar topim, ampak kva, če je se narediti, je se narediti. Drugače bo redo, dečko, tak not, prav Irc, bo rekel. Marat, pir, viski, dobro se na mašine spozna. Evo, vetrnica za vrtu. Se je pokazal. To se pravi, tam neštela dele obratne turbine. 2100 ali pa 2200 tam rek mora biti poj za tale seme. Zato, ker trava je lažja in jo malo lažje izpihuje ven. Je pa poj tudi opcija, kakor je on rekel, da nažgeš ventilator bolj. A ne, to se pravi, tale ga vrže dol, ampak ne gre v prazno vse, zato, ker pes piha, ga odbije in gremo vsem, malke. Če travam krasa, da nisem vrsta kažit, ampak da je majčkam prepleten. 20 minutes later. Zdaj je par metrov potegnil, da pa da vidimo, pa bi spovedal. Here is seed Je? in nice place. This is good. So if we look, it remove weed and dead material. To se pravi, on je rekel, da mora biti tale prva brana oziroma kad ten česal v tla, zato da malo preštima zemljo, da jo majhen razrahla za seme naprej, ampak ta zadnja ima pa v luft. Zato da pa ne razrije, pa da ni preveč, ko preko škode zadaj. We can go. Yeah. Irishman, you are the best. I will be the best when this field grows. If it doesn't grow, I the worst. Evo, tako odpira. Hey Irishman, do you know how many centimeters is between the rows? 12.5 centimeter from here to here. Yeah. But if you look, I also have put seed in the middle. On je bolj navrl tisto vetrnico, zato da se seme odbija, pa da ni sam po vrstah, ampak da je še vmes. If I want to put all the seeds in one line, I can. If I want to broadcast a You little can. piece, I can. Very It's good. multi-purpose. Nič, zdaj pa treba semena cajdat, pa malo držati, da to vse skamo vzklije, pa da zrase. Iz moje strani to, majhen sem pokazal, malo smo pogledali, če kakšnega kaj več zanimal glede cene, glede dodatno opreme, karkoli. Se obrnite na podjetje Euroglobe Trade, on je tudi zastopnik za tole firmo, za Agrisidarja, tole irsko zadevco. To je pa to. Se vidimo v naslednjem videu. Živ! Če vam je bil video všeč, se naročite na kanal. Drugače pa pojdite malo obiskat spletno trgovino bobnar7.si. Tam so fajne cune gore, fajne artikle. Kaj se prvošte, no? Meni bo pa tudi veliko pomenil. Hvala. Živ!